I'm Kurumjari, Adum Jambirbusi, Impact News, Impact Reporters, Taram Nuksari. Sahi Kayagi, Mamang Ki Hona, Marila Naba Dipamena, Niang Changak Tabana Maram Verada, Hibam Satraba, Infal Jarupu, Lambi, Sembi Dabagi Wahauda, all Congo Road United Clubs Organization, Amasung Lambi Asigi, Naketa Tariba, Miamna, Lambi Timbagi Kongjang, Nasimakso, Adumak Satari, Adubu Hariba, Lambi, Asi, Chinjalapaki Matanga, Garang Power Minister Thongam Resources Masana Akrukogi Mihotching Amasung Miam Unaraba Matunda Hariba Pibam Sadraba Lambi Asigi Lambi Asida Ladiba Asobo Port Honsing Semjinba Hogi Habi Tazaba Pirakraba Matung Nasi Dagi Hona Minister Resources Ki Maike Dagi Hariba Lambi Asida Ladiba Asobo Port Honsing Nung Tadro Semjin Bagi Taba Hokre Hariba Torangasi Nasi Tagi Paikalapani Hojok Jumaksu Hariba Faljaripuk Lambigi Maruina Kongwadagina Idil Bung Kairao Bitra the Ladiba Lambi Asigi Pibam Sadraba Yamna Soklaba Lambi ki Saruk Singda Hojok Jumuksu Nung Tabagi Tabak Satari Panbayabati Hariba Lambi Asi Walk Order P Davana Maram Warga Tabak Soki Dabani Atubumatumda Tabak Shunabagi Tawang Paikalagani Habi Tazaba Hakuba Numit Karanigi Mamangda Minister Longtubum Birena Media the Pongtok Laikrabani Loina Hariba Lambi Asi Sembi de Habiki Wahauda Kurko Amasung Miamna Komdaleba Power Substation Tinjan Kiba Laikrabani Hariba Power Station Adu Tinjalak Paga Mari Lena Kodakta Irimu Police ki Kambu Laktuna Nampuda Mai Tahan Kibagi Toksu Laikrabani Adu Hariba Lambi Asi Sembi Nabaki Damakta Hojik Michael Chomda Laiba Miamusung Akrukona Nasi Pavolambi Tingduna Lakuni Hariba Kongjang Asigi Makatar Point Nasisu Works Minister Govindas Kontok Janga Loina Akrukogi Muching Nasi Ayuk Puntaramatu Makai Taba Matamda Unaraga Lambi Asi Semnabi Matang the Karigari Wapam Ching Pukalakatagi Habigi Matanga Kanagani Hari